Hello tuni cookie news và Jose na bon chaven lem nei vin tunia hi Israel Iran kido na chung changa gam dang ho jong ABOI na ho hin seutin phat ma sa jong chu Canada gam sunga G7 summit a hi PM Modi agachi in a hile hichiwa hi Donald Trump to anakimoto thei po in anakimoto thei lon lo ja chu 35 minutes to bang hi aniki ho lonin hichiki ho na chu Indian PM pa hin hita chu Donald Trump hi kichi ta don put na anein aban le Pakistan le India in ceasefire abol jong hi Donald Trump kikum ji a hi lo le US ji a ceasefire a hi poi ti a jong hi kichin ta anase ti ho jong chu in a sei sa wa hi in tu hin aban zoma hin sei ki no hitin hi chi a sei ji chu hiding ham a hi lawai le ipiji ham la ke po into a hi Donald Trump in Pakistan Army Chief pa hi Asim Munir kiti pa hi anako ki nin anaki ho pi ti ho jong hi mo a hin a hoti ai le chun tu a hi Donald Trump in hoita Pakistan a hin pan pi a mancha ho soplai hin ball kit nai le chun operation sindur hi hungki sun jom kit mai the hi ti ho chan ge hi mo a hin tu le tu a jong hi Israel le Iran ki ka a hi nasata boina hi achi lajing ti ho jong hi mo a hi in Israel in tu a hi Iran lam kai pa hi chi pa hi imo de wain supreme leader ti a jong ki he hi in ama hi gi na abol luvin hichi hi US le Pakistan ki thona len ta hi nei tai ti ho jong mo hi nama sa chu Pakistan in etiam khana Israel in Iran gam sunga nuclear nahin za po wa hi le kei hon jong Iran ki thopi na a Israel gam sunga hi missile len ta ho nuclear weapon ho kahin man cha de wa hi ti a jong hi gi na na bolvin hi chi jong chu US in gi na a hin bol kit pha ne a kinong hin kit nin aban le tu a hi Iran in nasata video ho se movin propaganda cha chom se movin ami pi hlamon na dinga jong hi news fake news ti chu news di lo ta hi thu a phong le vi ti ho jong hi mo hin a video sep ho jong chu ga ve nai le missile tama tam hyong leng lut na Israel gam hi aban cha hi ta chu missile na ka chai jing da na jong hi a si movie ti ho jong hi mo a in nang hon jong social media ho a na vet jing vai le na mo deu ka ta sanin tu a jong hi chewai ga ve leu chun tuni news a hin line hi chiwa jong hi live update akibol dan dung chui a hi lo le hi chi video in sim chan gewa news Kimu ho a chu a hi le Israel in tu a hi Iran hi gi na nasata ne in etiam khana hi ta hi Iran in attack a hin bol chinga hi le kamine hi chi pa hi kithat ding ai a hi lo le supreme leader pa hi ya kithat ding ai ti ho chan ge ya hi thupon ho jang anei ta ve ti ho jang hi mo a hi in hi chikeu chu a hi point tu a hi Israel defense minister pan jong thu an sei na a jong hi an sei in hi chiwa Iran leader pa supreme leader pa hi akit tha do lo wa hi le hi ta hi Israel gam sung hi aphat chinga attack a hin bolding mi pin gen theina I chan ham khat ato ding hi ti ho chan ge jong hi a phong do I ti a hin aji chu tu ni a jong chu Israel in nasata gen theina ato hin Iran in missile tampi a hin kam ho a chu asipei ho umna a hi lo le agal mancha ho hi target a ball povin ama hon target a ball ho ga veleu chun tu ni a nasata attack a hin ball na ho munli ta attack a hin ball ho chu ga veleu hen center Israel a hi in a hi lo le southern langa Israel a hi in aban le Soroka kiti hospital hon san ge jong hi attack a ball lo hin aji chu tu le tu a gal a hin
gal chu alanga chu civil mi kito kha a hi le hoilaya ki podemo hospital ki podingai hi chi hospital a ki po na ho chan ge jong chu na sata tu chunga hi Iran hon attack ahin bol ven a hi le Israel ho hi tu a hi na sata lung hang vin tu a hi Israel leader pan jong US leader pa ko ma hi 24 a hi lo le 48 hours sunga hi thu hin sei chin na zaw lo dam a hi lo le pan na la lo dam ti ho chan ge a hi thu phon ho jong anei tai decision lagang en ti a jong hi thu pi na anei ti a hi in alang khana hi event nai le tu ni chan ge a hi Iran le Israel ki boy na chung changa hi I chan ham khat tu a hi kum thum le ke lang to bang hi na sata a Ukraine le Russia jong hi kido jing a hin la Russia le Ukraine kido na hi ga velohan Russia hi vanoi le se na gamlen pen ti a jong ki he super power a jong hi ani chan na a hi in Ukraine hi top 10 la jong ling zo lo tabang a hin la hi chi a gam jong neu chakhat na hi hi chi neu chakhat hi Russia in kum thum le ke lang hi na sata bol wanga hi tu chunga Israel hon Iran gam sunga a bol za jong hi a bol do povi ti jong hi mi tampin te ka na ho jong za chom a bol wa hin a ji chu Iran in Israel in tu chunga Iran gam sunga thil a bol a hi lo la kap sin ho hi event na hi le kum I zan ham khat hi jong le kili do ta lo ding Iran ten hi chi to bang Israel in tu chunga gal a bol na wa asu sit ho zat hi asu sit zo lo ding a jong hi ta san a hi ti ho hi mo hin ti chu Russia in tu a hi Ukraine gam neu chakhat attack a bola a hi lawai le hi chewa ke boina na so wa nga hi chi chan ge Israel in Iran gamlen ta akap sit banga hi Russia gamlen ta in gam neu chakhet jong hi chi chan ge a asu senai poiti ho chan ge hi te ka na a bol wa hi na ji chu Israel le Iran jong hi te ka ai le Iran he agama le na le na hin Israel hi ho Manipur I chen na gam sang wa jong neu zo hi ti mi zo se ni hian wa hin a hin la hi chi gam neu chakhan in to agam len ta masanga pa na missile ana koi ho a hi lo la cha chom galman cha thupi ta bol ho zo se hi Israel in nikhat sunga hi ta chu a chai do jing a hi in hi za chu hi chita bang mi hon jong te ka na a bol a hi ti ho jong hi mo hi in a hin la alanga hi tu a jong hi missile ki kap to jing ova alanga hi gen theina to ova a thi hi hen a ki tong kha hi jong le ani a hi pungche a hi ta hi và nói lấy sẽ na gal ho hi hong ho deu gì ngay ti ho jong hi mo a hin la Israel in Donald Trump US leader pa tep na anei na wa hi Donald Trump in ipi asayam ti a hi le chewai ga velo han aman tweet a bol na khat na hi a hi le tu a hi Israel in US in offer ka bol pau hi except bol vin lang unconditional surrender ki bol ta win a khuti lawa hi le ATM khatna hi chi gal chung changa hi US jong kyung ki kum han lang hi le Iran in na tho zo lo de wa hi ka hin chai pai jing de wa hi ti ho chan ge jong hi gi na a bol ki ni ti ho jong mo a hin la ya masanga jong kana sei ta in Donald Trump hi ta san thei ta hi point tu a jong hi ga velo chen Indian PM pa hi ta chu aga ke ho pia minute som thum la nga ham khat aga ke ho pi na ana asa lo to bang a hi lo le hi chi wa hi aman nang ho zaw na ceasefire ki sign a hi poiti ho di ta don but na a hin pi ai la apan mun a khel pe jing a hi ni chi to bang leader khat chu a hi in tu a jong Israel in na sata tip na ga nei la ai ti la ya pana Israel le US chu align hoi mama a hi win ki job to hoi mama galman cha hi ta hi lawai le a se pailang hi ta mi hi jong le hi ta chu nom ta ama wai relation nei
partner hoi mama ahi ven ahin la tuni chan ge US in Israel gam neu cha boy na hi chan ge to ta Gaza to jong ki boy aban le mundang dang to jong ki boy tu Iran agam le na len khat to na sata ki boy ba nga hi US in align dang ho apan pi bang ahi lo le gam dang hon ama ho align dang ho apan pi bang hin apan pi zo boy ti hi mo chet ahi na ji chu Donald Trump hi alung ki khel jing ti to bang tai leader ho khari ahi in hi chewa hi aman a sei be ki na cho hi le Iran hon tu ahi na gam sungo hoita ka veng tu menati win ahin la hinge nang ho chung langa hi ke ho van leng a leng jinge hoita ke on ka vel ha jing na hi win hi chewa hi etiam khana nga boy ke hon bol nom leng ke hon attack hin bol nom leng nom ta ka chai theu ne hi US made ho hi US galvan ho hi galman cha dang ho ahi lo le manufacture a choma gam dang ho a manufacture ki bol ho gam dang man cha ho to te ka hi win hi chi hi US man cha ho hi KOIMA chan a pha lo hi ti langa hi ama ho ki sei phat na langa jong hi a sei ki nin aban le hi chi langa jong hi a sei ki na cho hi le tu chunga Israel ten jong hi chi Iran supreme leader pa hi he do ting ti a hi to gon anei wa hi tain a hin la hi chi wa hi amana sei na chu tu an leader pau na supreme leader pau jong hoila ya ki sel ham hi chi ho jong hi ka he so ke vi a hin la tu le tu awang ka tha nai lo de hi ki koi do nai lo ding hi ti a hi thupi ho anei in etiam khana hi chi wa hi US in offer a ball pa hi except na ball lo wa hi le US army ho hung ki kum hen lang hoita pan hung ki la le hi chwai na gen thei de wa hi iza cho a hi the a hi le US in offer a ball pa hi except ball lo win lang unconditional ti chu masanga India le Pakistan ki bo gal laya Pakistan in surrender a bola sign a ball cho hi chi to bang tai ma chu ki surrender win lang a hi the ai le sign in ball ta win a khoti lawai le na gam sungova na regime ti na government jong ka khial ding aban le na leader ho jong ka tha ding hi ti ho chan ge a hi thu sei na anei ti ho jong hi mu a hi in leader khat ti le world leader wa noi le se na country la jong alin pen a heart pen a ki he hi chi ho compounding awang chu ivet na hi le a thu sei dan le anato dan ho hi akiba lo dan min avet ting le US jong hi I chan ham khana gamdang dang ho jong hin amunio le ta ve ti ho jong hi mo a hi in tuni a jong chu ato gon ho hi ga ve kit lo han Donald Trump in Pakistan army chief pa hi ana ko ki ne hi chi army chief Asim Munir kiti pa hi ana ko ki nin ama to hin Kimu to na ana nei hlone ti ho jong hi mo a hi in news cha chom adi sana Indian news so chu ivet de la chun hi chi chung chang hi thang jing a hin a ji chu Indian enemy lien pen chu koi ham Pakistan to nasata ki boy chu tu le tu a ki boy chu Russia le Ukraine aban le Iran le Israel le Gaza hita hi ki boy a hi wen ni ta cho mun muna ki boy tho a hi wen hi jong le hi chilai la a hi a ki boy Israel le Iran ki ka a hi India dinga cho ani ni a hi ama partner tilen India to ki boy na nei lo Iran to jong ki boy na nei lo Iran to jong relation hoi tho Israel to ti dinga cho Israel jong hi India dinga partner hoi loi khat hi kit cho hita chu ahin la tu chunga hi US in jong nasata India to relationship na ding hi to gon anein India in jong pan ala jingin ahin la India China gama kona Apple factory ho hi hen a hi lo la American factory ho jo se hi
company ho ahin la do ba India gam sunga sif an bolo ahin chon do le hi chi ahin chon do pau na san ge jong hi Donald Trump in tax abol kit ahin hi chi Apple ho jong gi na ane hin Apple nei pa jong hi gi na aneya itiam khana India gam sunga nang hon na sim wa ei gam sunga na sim lo wa hi le tax kala ding nei vi ti a hi nasata ama hin gi na ho jong ana bol sa hin a hi le tu ni a hi zan hi a phone call la zane masalanga G7 summit a chu Modi le Trump anaki hol hon minute som thum lenga ake hol hon na a chu Trump hi Modi in nang ji assist file hi poi nang thu sei ji a hi ho hi poi thu hi adi di a sei ngai ti a chu zan hi video a jong chu ki ho lim na lhon a ki ho na sunga 35 minutes sunga a ki ho na hlona EPP don put na a bolam ti ho jong chu in a sei wa hi tain hi chi chu don put na ana bola hi le tu ni a hi Indian enemy lin pen Pakistan hi Trump in anako kinin anaki mu pi in White House a hi phat sot pi holim na ananei khom hlone ti ho jong hi mu a hin a hi le hi chiwa anaki holim hlon na a hi Donald Trump akipa na ta khat chu ipiham iti a hi le Pakistan Asim Munir Army Chief pa hin Donald Trump in Nobel Peace Prize amu theine dinga jong hi recommend aboli his White House a ke ho na wa hi Donald Trump hin a hi theya hi le Nobel Peace Prize amu theya hi aji chu India le Pakistan ki ka aman chamna semin tu a jong hi Israel le Iran ki ka chamna sem dinga pan ala jingin ti ho a hi thu a sei chu ai wanga Donald Trump president ahung kaya patna hi event na hi le Ukraine le Russia ki boina azong chamna CMD po in Israel le Hamas ki ka azong hi chamna asim thei po in tu a Israel le Iran ki dona jing na jong hi chamna asim thei lo barma gam sunga hi chita banga government hial na dinga a thing noi sipai hole civil mi nasata aki boina chung chang jinga jong hi nieu chakhet inchi khat jing jong aphat chom na lo tabanga hi na lai a hin la tu ni chan ge a hi ama hin alungge la hi Nobel Peace Prize iti kamu theidem ti a hi to gon amazing ti jong hi mo a hin hi chi alungel ho jo si chu tu ni a hi nasata ong ki phong a hin hi chi anni hlona aki ho hlona hi Army Chief pale Donald Trump aki ho na hlona jong hi India le Pakistan ki boy na hi keisu thi bai ti a jong hi thupon na ho jong nasata na nei kinin chule hi chi India Army Chief Pakistan pa jong hin ana support kini ti ho chan ge he mo a hin aji chu ama hin atup la adoi chu a hi le American President Barack Obama chu he dewen Barack Obama jong hi US leader a hi ni vei hongding do a hin hi chi ni vei adin do ba na jong hi ama hin Nobel Peace Prize jong hi amu a hin la hi chi to bang chu tu chunga jong hi Donald Trump hin atup ten a hin la apha zo lo a hi aji chu aman hi chi to bang mungi ati ai le chun ana to avet sa ngai a hi sei tho keu a hi la vai le ama president office khial do lo hi la hita hi am to namuna mi tax ala a hi lo le mi tariff a bol khuma gam dang sanction a bol khuma chu Nobel Peace Prize Kimu thei lo hi ti pa hi ama hin a het lo da na hi ni ja chu na sata hi gam dang ho a hi ama hi support bolding mi ho hi aki hol khomin ni ta chu mi phalo lo ho hi pan khom pi dinga hi na sata to gon ani ti a hin aji chu G7 na avai hop na jong chu ni khat opening ceremony bo wa chu pha chom chakhat gazaw a hi ni chawa chu a sei nom cheng aga ki sei la a hong ki le ki ta chu aga sei do jong chu I pi ga sei do am tele G7 chu G8 a hi lo le G9 hi sa dinga hi chawa chu China le Russia hi la lut angai
ti ahi ana sei ahi na hi le US government in avet da pen chu koi ham China ho ahi le US government in Russia le Ukraine ki boina sanction bol chu koi ham US ho ma mai US in Russia zong chu vanoi le se to ki connect na zo se hi an kha tan pia bank transfer ti chu sumle pai transfer ki bol na gam khat na ko na internet a ko na sum ki thot to na ho zo si jong ki US in an kha tan pi is hi chi to banga chu amon sanction an bol khum ahin la tu chunga aman G7 ho ahi Russia la lut na ding chung chang ho na san ge jong hi ana sei do eti ahin hi chi American gam sunga nga Pakistan Army Chief pa agachi na ajong hi America gam sunga jong hi Pakistan mi tampi ahin hi chi ho jong hi lamle na ahong pot do win hi chi Pakistan embassy mai dunga hi apolanga hi nasata mi pi ahong ke khom win hi chi wa Pakistan Army Chief pa jong hi nasata dem na abolovin ke hon dictatorship ka dei po vi ke hon democracy ka dei ahi the ai le dictatorship hi nisu mangpi wen lang ka gam sungo Pakistan gam sungai democracy ne koi pi ki ta win hi china dinga chu Imran Khan nilha do pi win lang tu a regime ho hi helvin azi chu ka gam sungo hi ivetna hi la sigam tai ti a hi mi pi hon ki phin na nei win chule hi chiwa ki phin hoi atam zopi Imran Khan supporter ho hi chu Imran Khan chu aphat lo wanga chu ama chun power anei chu army ho power a pi bi se lo chu hi ja chu mi tam pi hin support a bol hi in ahin la tu a hi vet le Pakistan in jong prime minister anei nai ahin la thu anei poi a thu nei pen chu koi ham tel army ahin hi ja chu tu chunga hi chiwa ki phin hon jong asim munir hungding a hi ti a hiat phat no wa chu America gam sunga Pakistan me pi hong ke khom wa hi chiwa hong ke khom ho zo si chun Pakistan embassy maya asim munir hunglut na dinga so na ki go luwa nasata na hlang sap movin ke hon dictatorship ka dei po ve hi chi sanga zo ke hon democracy ka leng zove ti a hi nasata asi munir mai a hi a gari ho jong hi phateta lei thei lova na tingovin hi ta chu ke phin na ho jong ana nei vi ti ho jong ki mo a hi ki nin a hi le tu a hi Iran le Israel ki boina a hi koi gamen ahin pan pi ding ham Israel te chula hi sa wa hi in US in tu a jong chu supreme leader pana san ge jong gi na abolvin a hi lova hi le Iran in offer ka bol pau accept bol ven a hi lova hi le na government ka khial ding hi ti ho chan ge thu sei na nei vi ti a hin a hi le Iran hin pan pi dinga hi India chola Israel to jong align khat a hi in aban le Iran to jong ki tho hom tho a hi in hi za chu India thip be au mai le Russia hong ki kum ding ham a hi lova le China hong ki kum ding ham ti hi ilungge lova mai the a hi hi chi chung changa hi Russia jong tu le tu a hi Ukraine gam neu chakhet ai wang ho atho lel he wa hi in hi chi atho lel je wa ho ama ho jang gam danga ki kum nom bi se lo wa hi ben a hin la tu a gal nei lo a hi lo wai le Iran to ki tho hoi pen cha hi le China hi a hi in China ho hin a phat chenga Iran gam sung hi Iran te hi US in sanction abol khum wanga hi China in angai hla lo wa hi nang hon sanction na bol nom ki bol win a hin la ke hon ka to ding dol ka ki to de wa hi ti a hi Iran leader ho to hin hoi ta ke ho to wa hi chi Iran gam sunga ko na hi China in thau ho hi man hlom cha ki cho wa hi ta cha hlo jeng za ji chu KOIMA zo se hin US in sanction a bol khuma hi le ti ai KICHA a hi lo le ama US support dan dewa European country ho jong hin thau ha sa le jong le US he ngai a cho a hi lo le Iran gam sunga cho nom lo hi chi a hi na ka a chu India le China hin
hichi Iran gam sunga ko nai thau akila jing ahin la Iran hin to ai pipe na sata hluna Pakistan China hin katina Iran gam sunga ko nai thawala hichi thau ahin po do ho tui khang le na ahin po do ho chu Pakistan gam ho mangcha ahi lawa hi le Burma gam sung mangcha ho pipeline ta hlun vai ta chu hichi wa ko na ho akiloi lut jeng ahin hiza achu tu chunga hi ETM khana Iran hi nasata again theina ahin to ahile China wang hong lut mai the ahi ti pa hi gin mo ahi in adang wang hi ahong lut dinga jong hi gin mo hutita umlo ahi ti ahi in ahin la lang khana ga sei kit dinga chu tu chung Israel le Iran ke boina ahi Syria gamsung ABOI laya Russia in Putin in pan ala a Syria nasata kithopi banga hi tu chunga jong hi US in Iran boy na hi Israel boy na hi ahin kithopi ding ham hi cheto bangai pan ahin la pi ding ham ahi lo le gala hi ta hi office a towa anop seya lamona adu thu sam sei zinga ata ala pan la lo wa hi ahin bolding ham ti pa hi het the ahi po in ahin la tu chunga Israel le Iran ki boina awang hi Russia ki kum loading ahi ti pa wang hi confirm ahi in US in Israel partner khatna anei a hi le Iran Syria Russia in ki thopi banga en ki thopi ding hinam ti pa wang hi daw len ta ome ti ahi in hi je achu Israel gam sunga hakabi kiti hi tulaya hi ha ki het le mi news za chom a jong he ana veleu chun ana viral ke ahi la ma hi koi ham tele Israel gam sunga US ambassador khat hi US ambassador Israel gam sunga pa hin tu ai Donald Trump tepna len ta ane ti jo amana saina chu Trump hin masanga hichi tu chunga Iran gam ke boina hi Iran le Israel ke boina hi Trump in hichi wa hi pan nahin la angai tai masanga leader pa banga US leader pa banga pan nahin la lo wai le boiding ahi tai ti chan ge ya hi thupon na ane ti ahi in hichi wa jong hi x a aman tweet abol na ho a jong hi iga vet nai le hichi wa hi imo de wa hi in hichi aman tweet abol na ahi ni chawai Donald Trump account na ko na ahin post na kimukit hi chawai hi journalist ho khanin ahin post kit ahi le aman asei na ahi Mr. President ti ahi Donald Trump hi tip na nei cho US President khat na hi ahi le masanga 1945 laya US President pan ala banga chu nang in jong pan nala phat a hi tai a khuti lawai le tu chunga Iran hon pan ala da no hi vet na hi le mo thip ding in wang a kilom tapoi hi ja chu nang US President khat power nei khat na hi a hi le masanga US leader US President ana hi asom thum le thum channa aman vai a hop banga chu nangin jong tu chungai vaina hop angai tai ETM khana nuclear weapon ho naman nom lo wa hi jong le bom izan ham khat naman angai in bom len pen ho naman angai tai ti ho chan ge a hi tip na anabolity chu a hi le hichiwa US som thum le thum president thin na pa chu koi ham tel Henry na hichi Harry ama hi a hi in Trump ti a jong ki in ama hin 1945 laya chu ama hi president an hi chu US president an hi in aban le he so okay de wa hin ama hin I to bang decision anala ham tile hi chilaya hi Pearl Harbor nga Japan hon attack ahin bolwa US mi tampi hong thia chu US te hin ale thu na a hichiwa Hiroshima le Nagasaki a hi August 6 le August 9 a hi bomb anakhi cho atom bomb anakhi ole hichiwa patna chu Japan ho hung ki surrender wa hung hai wa hichiwa ko na hi US le Japan hi tu ni chan ge airline hoi ta pang khom hoi ta chu hichi to banga chu
tu chunga Israel gamsunga ambassador pa jong hin Donald Trump hi tipna ahin bolin tu chunga hi nangin pannala angai tai masanga US leader anahi Harry tabanga chu nangin jong tu a hi pannala lawa hi le Iran in pan ala dan hi ahoi po in Muslim country zo si hong kiloi khom na thei khat aumin hi chewa hi US in jong I chanham khana tho lel na ding hi ni za achu a hun a hi pe na hi pan hin lan lang Israel ho hin to son in lang tu a hi chiwa leader pan a bol bang chu nang in jong hi chi Iran gam sunga hi hin bol tan nuclear na za nom lo wa hi jong le bom len dang ho tampi hin hi hum vin lang nga I thu wa inun sa lo wa hi le thu hi hung sanga hung boy ding hi tai ti ai tip na ana bole ti chu dunia Israel Iran ki boina chungchanga lamkai za chon chom hon I to bang thu thu na nei wa a hi lo le Donald Trump le nga Pakistan army chief pa hin I to bang ki ho na anei vam ti ho chu iga he thein diva in se wa hi in dunia hi na inam sungo in sei lo deu a hi lo le gam sungo wa thil so ho chu in sei lo deu aji chu thil hi izakai confirm set akin nei nai po in hi za chu in sei lo deu jing le anaki dong chin tin hi chi ting le chun jing le wang hi update hin bol deu hi I gam sungo wa ta chanu anamol lem ama jong chu in a hin pol hung ta ve ti ho jong chu mu a hi in hi chi ba na chu lam kalanga jong hi boina sangta ta omin mail heon ki phinna nei vin ki to kha na ho jong hi ku ki cha te ango vin ban le ku ki cha ta chanu house pi khat jong hi mail hei te thala thi e ti ho chan ge jong hi mu a hi ni chi chung chang ho hi jinglang le update hin bolo hi tin inam sungova ison le ikine piu SOO a hi in MLA a hi in CSO leader za chom chom hon jong joint meeting ane vi ti ho jong hi mu a hin I to bang thu a sei hom a hi lo le I to bang to gon ane hom ti ho jong chu jinglang le update in bol ki de hi tuni ku ki news ve zo se na chung che win ki pa thu ken sein hi chi to banga hi inam sung jong pan khom na inei jingwa khala khari hung ki tho to jingwa hi le chun ngai I boy now again the I ha sat na ho zo se hi hung chai pai dan te ti chu a chai na I ga sei the hin tin tu ni ku ki news ve zo se na bon cha ven pathen in pathe na bo jing taw han